Pozdrav ekipa, evo nas na Sljemenu, idemo snimit rodeo, jer se vozi Enduro Liga, sad za koji dan. Evo ispred mene je Valentin, Nemac, pa ćemo njega pratit. Ovdje smrde govna. Ovdje gore je sunce cijeli dan, a dole je Zagreb u magli. Sad ne znam od kud će se voziti to za rejs. Uglavnom ovdje nam je sad osinjak, pa ću ja prikazat sve, jer su malo dečki rešejpali stazu, ali rešejpali su je tamo od Leusteka, a ne znam od kud će se voziti Liga. Saznat ću pa ću vam napisat. Hvala, još ih je mislim troje iza. Ovo nam je ovaj dio staze i dalje šerani sa planinarima, pa moramo biti oprezni. Tako da vjerujem da će se rejs voziti tek nakon ovog dijela od ceste. Rejs nam ide odavdje, evo. Koliko se sjećam da sam pročitao negdje. Evo odavdje sam nam je vrijedna ekipa danas šejpala, napravila novu liniju. No wrong line here. Onda ovdje gore, da se izbjegne ova vododerina. I dalje ta stara linija, ali sve lijepo očišćeno, šejpano i brutala. O, pulao sam liniju, nisam njega pratiti, radit ću visoko oko onog drgata. Starom linijom prvom,
to je najbolje. Tamo ovdje ova kontrica s korijenjem. Ovo se inače može gepat. Ovdje lijepi skok. Evo, Valentin je vozio ovaj trail samo jednom, prošli džir. Vidite kako ga je dobro popamtio. Oho, sam se zaletio previše. Sad je ova kratka pedalica. Malo mi je hladno za prste. Ima svega 2 stupnja. Niti 2, 1,9. Tu me sad ostavio ali na struji. Na ovoj pedali. Sad ga moram hvatat opet. Sa čekome. Evo su tu zajvoje isto pošejpani lijepo. Nemojte ih više kratit, molim vas. Novo složen ovaj bend i onda se ovdje ide ravno malo sad da se iskoristi ta brzina i skroz je dobra linija. Treba iz druge strane. Ja pratim njega krivo. Voda, blato. Kratka pedala. I to je to, izlaz. Evo ga, ekipica još tu. Odlična. Funkcionira. Evo ga, trail builderi, svaka čast. Idem do ovih da im dam pive, obećao sam im.
Vidimo se. To je to ekipa. Možda se i vidimo sljedeći vikend. Odnosno ovaj nadolazeći. Nice man. Nice man. For real. You have a good memory. You ride it only once, huh? But you remember I all the remember- lines. I remember it quite good, yeah. Yeah. This trail probably feels like a home trails, huh? But my longest trail in Germany is about 50 seconds, so Yeah. it's like a whole trail but Canada. Yeah, this one is quite long. The race is going to be from the last cross of the road. Oh, okay. Only from there. But still it's long. Because it's not safe to race on a, you know. Yeah, for open road. Yeah, yeah. Da. Šta je bilo? Svaki dan se kreći dan,